tugushimiye kuje kuri amakuru kuri Rugimba na Talksport. La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani atubwira ko Antonio Conte noneho ubu ngubu ashatse rwose yakitsa akaruhuka nyuma ko akuyemo ikipe ya Getafe muri Europa League itsinze ibitego 2-0. Lukaku ndetse na Christian Eriksen bakaba babimufashijemo. Conte mu kiganiro n'abanyamakuru akaba yatangaje yuko ikipe noneho iri kugenda ikomera cyane. La Gazzetta dello Sport yakomeza tubwira ko Maurizio Sarri afite umukoro ukomeye cyane wo gukuramo ikipe ya Lyon iramutse imutsinze waba ari wo munsi we wa nyuma mu ikipe ya Juventus. Ikimakuru kandi kikatubwira ko Juventus inzozi zayo ari ukuzatozwa na Zinedine Zidane. Tutto Sport yo iratubwira ati ku mwanzi wacu urabona ko kigaragaza uyu musore Houssem Aouar akaba rero bavuga ati umwanzi wacu nimero 1 ni perezida w'ikipe ya Lyon witwa Jean-Michel Aulas. Ati Juve iri gutekereza kugura Houssem Aouar atariko Jean-Michel Aulas akaba yabaciye miliyoni 70 zose z'amayero. Ati Juve iracyabitekerezaho mu gihe kandi uyu musore banavuga ko ari we rufunguzo rwatuma ikipe ya Juve isohoka muri Champions League muri iyi sezo. Bavuga ko ari umukinnyi wo kwitondera cyane ku ruhande rw'ikipe ya Juventus. Ikinyamakuru kandi cyakomeza kitubwira ati Inter ikomereza aho ngaho gutyo. Ikaba rero Inter yatsinze ibitego 2-0 ikipe ya Getafe yanarase penalty, hanyuma ikipe ya Inter domira ikabirindiriye hagati y'ikipe ya Bayer Leverkusen ndetse n'ikipe ya Rangers iri butsinde ikazahura na Inter. Tutto Sport kandi yatubwira ko ibiganiro bikomeje hagati ya Mirase ndetse na Gigi Donnarumma umuzamu wabo, bikaba ngo ibiganiro biri kugenda bigorana cyane kuko uyu musore ari mu gaciro ka miliyoni 100 z'amayero. Urumva rero kumwongera amasezerano bisa nkaho bisaboroheye cyane. Tugikomereza kandi mu ikipe ya Mirase, ikinyamakuru Quotidiano Sportivo cyatubwira ati waramutseho Leao ati hamagara Madrid. Ikinyamakuru kiravuga ibi ngibi kuko Zidane yamaze gutanga offering iryoshye cyane mu ikipe ya Mirase bashaka Rafael Leao wirutayizamu ikipe ya Mirase ukiri muto cyane mu Portugal. Daily Mirror muri parti yabo ya Mirror Sport yatubwira ko Jesse Lingard yabikoze mu gihe UEFA yagarutse kuri message kabisa ya Black Lives Matter. Ni nyuma ko Man United yatsinze ibitego 2-1 ikipe ya Rascalins. Jesse Lingard ndetse na Martial bitwaye neza cyane mu gihe president wa UEFA yashyigikiye cyane ibyo abasore b'ikipe ya Man United bakoze batera ivi mbere ya match. Uziko UEFA ntavyo yitayeho muri iki gihe, isa nkaho itabigiyeho cyane kuko yo izi yuko kare aka message ko kuboko gahagije gusa ka respect. Daily Mirror irakomeza tubwira ko Gareth Bale yasigaye muri groupe y'abakinnyi 24 Zidane yamanukanye Manchester, hanyuma Sergio Ramos akaba yamanukanye n'ikipe nubwo atazakina uyu mukino. Mirror Sport iratubwira ko John Terry akaba ari kuri liste y'abatoza bashobora gutoza Bournemouth kubera ko bayigarura mu cyiciro cya mbere nyuma yuko yamanutse. Daily Mirror ikagarutse ku ikipe ya Arsenal yirukanye abakozi 55. Ibinyamakuru by'Abongereza byababaye cyane mu by'ukuri kuri titre bari kwandika, urabona ko harimo agahinda gakomeye cyane. N'iki kinyamakuru urabona ko cyandika ati abakozi 55 birukanywe ngo basevinga umushahara w'ukwezi kumwe kwa Ozil. Umva nyoro. Ikinyamakuru The Independent cyo kikavuga ko uhagarariye football Raul Sanllehi ndetse na managing director Vinay Venkatesham batangaje yuko birukanye abakozi kubera ikibazo cya coronavirus COVID-19 krize yabateje. Ati kuko amafaranga y'ikibuga nta kiboneka n'ama TV rights. Daily Telegraph yo ikabitubwira ko mu birukanywe hakaba harimo Brian McDermott akaba ari umuscout wari umaze igihe kinini cyane ndetse n'umuscout wari ubahagarariye ku rwego mpuzamahanga Francis Kajigao. Aba bakaba birukanywe mu birukanywe. Ikimakuru The Telegraph kandi kikatubwira ati bakirukana abakozi barangiza bakajya kurokirita. Ati bagiye guha imyaka 3 Willian avuye mu ikipe ya Arsenal. Ati ibyo n'ibifaranga bagiye gushora. iSport ati biteye akababaro ati Arsenal yirukanye abakozi 55. Ikimakuru Metro cyo kiratubwira ati Arsenal ishishikajwe no kongeramo abakinnyi muri iyi sama. Ati yirukanye abakozi 55. Ati niyo club ya mbere bikoze. Ati ikipe yatwaye FA Cup ikaba igiye no kongera umushahara Aubameyang 250. Ati na Ozil aracyari ku 350. Ikimakuru The Sun kiti n'umuriro mu ikipe ya Arsenal. Ati birababaje birukanye abakozi 55. Ati Arsenal irablaminga krize yatewe na COVID-19. Ati ariko ikaba igiye kongerera ibifaranga rwose izamura umushahara mu buryo bukomeye cyane Aubameyang. Ati kandi Ozil aracyafata 350 by'amapaundi ku cyumweru, euro gusa nta kindi. Ikimakuru The Sun kikaba kitubwira ko Ryan Fraser yanze 37 by'amapaundi ku cyumweru Bournemouth yamuhaga, akaba agiye gufata 50 by'amapaundi ku cyumweru mu ikipe ya Crystal Palace. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse kuri Nathan Ake akaba yamaze gusinya ikipe ya Manchester City imyaka 5 kuri miliyoni 41 z'amapaundi.
ikinyamakuru demere cyatubwira ko Sanchez mu by'ukuri ahombye amafaranga menshi cyane, rero akaba yamaze kuva mu ikipe ya Man United n'umutoza Ole Gunnar Solskjaer yamaze kubyemeza, akamaze kujya mu ikipe ya Inter de Milan cy'imyaka 3. uyu musore akaba mu ikipe ya Man United yahombye amafaranga menshi cyane, yafataga 560 by'amapaundi ku cyumweru. Ikinyamakuru kitubwira ko yafataga 300 by'umushahara by'amapaundi ku cyumweru, agafata 100 by'amapaundi ku cyumweru bijyanye na image ye. Match yamanzagamo yose ya Man United yahabwaga 75 by'amapaundi, hanyuma kandi yose hamwe bayateranya akaba 560 ku cyumweru by'amapaundi, nibura makeya niyo yafataga. Hanyuma buri mwaka yahabwaga 110 by'amapaundi kubera kuba yaremeye gusinyira ikipe ya Manchester United. Akaba agiye mu ikipe ya Inter de Milan akazajya afata 130 by'amapaundi ku cyumweru, yahombye cash nyinshi cyane ahangaha. Ikinyamakuru AC cyaganiriye na Aymeric Laporte bamubaje ku mukinyi wazagora ikipe ya Manchester City, yavuze ko umuntu wo kwitondera cyane ari Karim Benzema, ni rutahizamu ukomeye cyane. Mu gihe kandi Aymeric Laporte yavuze kuri Zinedine Zidane, akavuze ko ari umutoza udasanzwe mu by'ukuri, yatwaye ibikombe byinshi mu gihe gito. Hanyuma bamubaje kuri Pep Guardiola, yavuze ko Pep Guardiola ari umutoza wahinduye umupira w'amaguru awushyira ku rwego rugezweho kuri ubu ngubu kabisa, ngo uri moderne. Ikinyamakuru Marca cyatubwira ati ishyo rya Zidane, akaba yashyize hanze liste y'abakinnyi 24 rero yamanukanye, hakaba hatarimo ibyihebe bibiri nk'uko ikinyamakuru kibivuga, Gareth Bale ndetse na James Rodriguez. Akaba bagiye kwishyura Manchester, ikipe ya Manchester City. Sergio Ramos akaba yamanukanye n'ikipe nubwo atazakina match kubera ikarita y'umutuku, mu gihe kandi ngo bamanutse bameze nk'ikipe rwose agiye gushaka resultat. Mundo Deportivo yatubwira ati Riqui Puig arahabwa umubatizo kuri match ya Champions League. Uyu musore rero mutoya ufite impano ngagomba kubanzamo kuri match ya Napoli kuri wa gatandatu, kuko yitwaye neza cyane muri iki gihe, akarabanjemo match 5 muri match 7 zose Barcelona iheruka gukina. Akaba rero ngo yaramaze kwigarurira icyizere cy'umutoza Quique Setien. Ikinyamakuru Sport cyo cyatubwira ati ikipe ya Napoli iragoye kuri wa gatandatu. Quique Setien ngo yagerageje system ya 3-5-2, icyo gihe Antoine Griezmann yari adahari, ariko Antoine Griezmann ngo yaragarutse ubu nukumanuka kuri system ya 4-3-3, akoresha intware 3 imbere, Antoine Griezmann, Luis Suarez ndetse na Lionel Messi. Toni Kroos akaba yashyize hanze ikipe yifuza kuzakinamo ari gusezera umupira w'amaguru, za match dogala zo gusezera. Iyi niyo kipe rero ngo azatumira hanyuma agakinamo. Yasubizaga ikibazo cya murumuna we ukina mu ikipe ya Union Berlin muri podcast imwe bakoraga hara mu gihugu cy'Ubudage. Murumuna we yitwa Felix ukina ikipe ya Union Berlin rero akaba yamubaje ati nihe kipe yifuza kuzakinamo usezera n'ibandi uzatumira. Akaba rero yatangaje aba basore urabona ko yanabashyize kuri konte ya Instagram. Reza mugire umunsi mwiza cyane, Imana ibarinde ibihe byiza.